mang tu chu a hoi le te he an ichim i leng chua atim leng chua ding already chang mo zau ton hau si asi mang tu leng chua ding already ri lau max a hop lau COVID-19 hi dam nak si mu ri lau mi zut nak asi ni hin tiang zut nak ichat bar asari leng chua chan a max i hu peruk dan in mi bushal nakut itol nakut in nanhar naka itong ha kan dilak ngandam ten izom sham hau si dut minu la pa ulanang hanan dam cheun ha mo HakhaNet ni lunglom te nen kut kan in tlai na tutan HakhaNet thong kan chimding mi atlang pi krak chimlai party thar chung tlangcung party ha lawng ni teinak an mu Hakha Market sa hlan tluk in amen ti lau thong ni lai nga kum hakha kokek harton tlun philh nak cha minung thonga tlum in hakha an saklai Falam peng Lati khua le Kulzam khua chungkhar zal somal proyata mita bok an bunh tol chung thong grak chimlai party thar chung tlangcung party ha lawng ni teinak an hu thong ni pukul kum maram thimnak izom khoding in thong ni lai ret thong ni kum kul kum tiang party thar asemi ramkhel party pukul na chung kolram party thar pol ni loto mem hun pakhat man teinak an hu law na in ramkul shambun in dir mi tlangcung party thar na chu teinak an hu People's Party PP Shis jang hak cha shwai tu ko ji shwai mi PP party hi thong ni lai riat ogatla party register an to I thong ni pukul kum thim na ka to candidate zala somli an izomi pakhat man teinak an hu law party chairman asemi ko ji ama azom kauna in teinak am hu ve law United Batman Party UBP Pitula to chairman arak tuambal mi utura shweman ni ashwaimi UBP party hi thongni pukul kum thimnak zom khawmet ding in dirmi le kol ram shambun in dirmi asi hi party hi thongni lai kwa April kha register an ngai thongni pukul kum thimnaka hlato candidate zakwa lakul an izom na in hlato mem hun khatman teinak an hulo People's Pioneer Party PPP NLD party in achuak chale thalnak lai min thang asemi doctor tatakhai ni adir mi party asi PPP party hi thongni lai kwa October thachung register anga tu ten thimna kal tho candidate zanhi le somthum in anzuam na in hun khatman ataina kan hulo Arrogant Front Party AFP party hi rampi da urang le rampi thurnham tra rang ti in kumkul thongtlak atong mi Dr. A Maung dir mi party asi Chunrakhai National Party in akwai mi zong an si thongni lai kwa January kha register an ngai tuten thimnak pitul la jom hin khatle ramkul la jom hun hi teinak an hu Kachin State People's Party KSPP Kachin Ramkhel Party chewkhat ifan mi party KSPP zong hi thong ni lai kwa jun kha register an ngai tuden thimnak pitul la jom mem hun pakhat le ramkul la jom pathum teinak an hu Chin National League for Democracy CNLD party hi Chin party pathum fan in dirmi asi thongni lai kwa July kha party register an ngai tuden thimnak hakhapeng ramkul la jom number 1 mem hun pakhat teinak an hu ve Mun United Party MUP Mun Party Panhi Fan in Dirmi MUP hi thongni lai kwa July kha register an ngai thongni pukul kum thimnaka pitul la to hun ni amiuta la to hun thum ramkul la to hun rok affairs minister hun pakhat tainak an hu thongni pukul kum Myanmar Party Ling Democracy thimnaka NLD ni la to palai minung zakwa lakul in tamchem tainak amhu tia thai asi Hakha Market sa hlan tluk in amen ti lau coronavirus zotnak nu in Hakha Market sa san sale vaksa chu hlan tluk in anmen khau ti lau tia thai asi
hi kong he petla in vaksa zor tu purun cheuni covid-19 zot nak a hlana chun nikhat a vak hi pakhat silaw le pani hi chu kan man kho ton kau hi zot nak a hlana chun butidor khatman ni hin tiang nikhat a choinga hi chu an kan lak zot nak nu chun dor pol hi hon a city lautika alhan I choinga an lak ton mi kha choi tan ti pol long in an lak chang chulong silaw in thacham nak atwa mi le aleng lai in sa athat mi an tampa cha zong a asifon atu chu nikhat a vakhat man hi azwar a har ngai chang tia da hakhapost achim Sasan azor tu putel haini chun hi COVID-19 zot nak a hlana chun pakhat kan tha a hin kan man di pengkau atu chu angen deuh mi kan tha chun nikhat a kan man khau di ti lau nin hi na zor a haw nin hi kan zor a hin chun sa jong hi amui achia a sa jong azor phone atu chun zar khat a sa pum hi pali long kan tha kho chang still pol hi kol lai deuh a lak mi an si cha satha ok jong hi a har ngai kau atu kan sining hin chun Ashram azin chua ding man hi kan I har kau zai tia chun hi zot nak nu hin chun kan men baklau roll door buti door tiban tuk pol zong hi pasal long in asitik a alhan tluk in an kan Lati lo chun chawza lei zong ni hin hi zot nak ranga hin ngun khwai zong hi tlum deu in lak a phone lau cha a aman shram azin hi kan chua khong ha mo kan teinak hi asita da hakhapost achim covid-19 zot nak ranga hin Satha nak market long silaw in adang chodor aidin dor le lakphak dor pol zong hi anhurson ngai na cheunga a cheukhat anzor ning zong atum tia thai asi COVID-19 zot nak hi mizapi cha a zot nak thalaw tak tak pai arak si hi zot nak akra nak halau kan pong kam I zai bentuk minung an si zong a kan bom na ok asi abik in hi zot nak I chan bar a foi mi ter le chan saw zot nak angai mi pol hi philh in zau khan ding le bom ding an si na pong kam minung runven nak cha a leng na chua chana max I hu pumtling lawn ha cha a an sining zau in runven nak to pyak na ni impong I ter le chan saw zot nak angai mi pol kha zau khan na aidin lai a har nak atong I bom a her mi na zong bom na ne niam ngai in nadam mo ti phone in thong I hal hi an cha a asung loi mi le sulam ngai mi asi shrim lai kan di lak ngan dam ding in si lo covid-19 zot nak in I veng tham gaun hau si Modern guest do arakan lewe leu gas mi phule angeu na sauce mi te sebu oxygen in han mi le mi zom han mi warning theory apun kan ngai home delivery kam pek cha a kan jo tu pau chu nen in tiang kan pe kan phor pek na lai Pet lại nak Hakha Lam phone 09 257 158 387
09-676-518-752 Home delivery kan pek cha a kan zo tu pau chu nim in tiang kan in pek kan in phor pek na lai Thong ni lai nga kum hakha kokek harton tlun philh lonak cha minung thonga tlum in hakha an saklai aliam cha thong ni lai nga kum hakha copy kokek har anton liao philh lonak cha ati in chin convention center minung thonga tlum in ngan pi chu hakha asak asilai dia CACC general secretary reverend Dr. Zathasin in thong kan thai hi in an saknak ding hi hakha thar i HCMF valai mun a Pezale pe somruk in an saklai tia thai si hi in saknak ding kong he pet lai reverend Dr. Zathatni atu in sak ding in timlam na kan ngai mi arwang bikchu thoni lai nga kum hakha kokek har tong kan tan mi philh lonak cha a sak kan tip mi si lai in bantuk in kan saklai hi in saknak ding cha aliam chia kum thongni lai hai rok leo in timlam na kan rak ngai chang thongni lai kwa kuma khan saksham thok ding in khokhan asina in COVID-19 zot nak ni akan phak cha a kan thok kho lau mi asi COVID-19 avan dai deu in tender kan outlai i saksham kan thok chat lai ta da hakhapost achim atu in sakding mi hi thing thang long a minung thongni le achung a minung thongthom an itlum lai chun hi in saknak ding cha a adi ding hi $2.5 million adi lai ta thai asi tender an out ding kong he pet lai in reverend Dr. Zathatni kan ma lai ni kan itim ninga chun November thachunga hin tender out ding kan itim COVID-19 achwa cha a atlamtling kholo COVID-19 adi in tender kan out lai tender kan out tik zong a rampi huap in kan out halai ta achim chap kumthum in kumlikar chunga hi in hi sakdi ding in timlam na an ngai tia kan thai batti mang thai dal kasi Falam peng Lati khua le Kulzam khua chungkhar zale somnga le periat a mita bok an bunh Chinram chanchau nak cha le khua le ram chanchau nak cha a tin electric mei chu electric engineer pu lian thang shrenak in Falam peng Lati khua a Kulzam khua a November ni haisari in an bunh tia kan thai chu kong he pe la in electric engineer pu lian thang ni atang lai bantuk in da hakhapost achim Lati khua a hin electric mai mita bok somsri le paruk chun Kulzam khua a hin electric mita bok somret le panhi kan bunh hi mita bok chu phunhi in a i phun khat chu thongsom sri le thonga man asi phun khat hi chu thongsom kwa man asi khwa mi ni an du mi mita bok phun kha an ithim i kan bun piak kaun ha khote a chun thongsom li le thonga man khi bun piak ding khi ase kau asina in khwa min ha ni khopi i nan bun mi bantu kha kan du ve i khwapi nan bun mi pol phun kha kan bun piak kau u akan ti cha a kan bun piak min ha si tia da hakhapost achim Lati khua a hin electric mita box somsri le paruk chun Kulzam khua a hin electric mita box somret le panhi kan bunh hi mita box chu phunhi in a i phun khat chu thongsom sri le thonga man asi i phun khat hi chu thongsom ko man asi khwami ni an du mi mita box phun kha an ithimi kan bun piak kaun ha khote a chun thongsom li le thonga man khi bun piak ding khi ase kau asina in khwamin hani khopi i nan bun mi bantuk kha kan du ve i khopi nan bun mi pot phun kha kan bun piak ve kau u akan ti cha a kan bun piak min ha si tia da hakhapost achim Falam penga hin khote zale somruk shrong kan i electric mai anga lomi hi an tam deuri khote somthum le pakhat long ni an mu khori chawza ni amhai thlak ning a chun thongni le kumkul le kumnga a hin zatwak somsri le panga alim la i kum thong ni le kum som thum a chun zatwak zakhat lim asilai ti hi antip ning chu asitia da hakhapost achim
COVID-19 zutnak hi mizai kan simhana chanbar khawmi asi ramleng lai in arak tlung mi sinha se ramchung mi sinha se zutnak langtar nak sining asi chun ngandam nak zunglai a renrang in thongthan i izo filter ding hi abepi tak tak mi asi mizai mhanni hi zutnak ngai ding hi kan du chewlo bantuk in tit mi ngai bu in hi zutnak hi kartar mi zong asilo zutnak angai mi na ti urang a thaidan nak le sol phut nak ti bantukol to law in than kan rumven nak cha a dot nak long puthe bom kaun hausi kan di lak in I bom in hi zot nak ral hi daw kaun hausi irun veng kaun hausi kan di lak ngandam ten usi lo COVID-19 zot nak hi irun veng kaun hausi tutan HakhaNet thong kan chimmi hi vial hin kan ngol ri lai dibora sungmi ka si kan lai ram philh le tlang par vel de ngày chim lâu gian măng tia cài xin